nyandikira amatariki abiri hariya 1886 1793 93 reka twihute rero. Amen, haleluya. 1876. C'est un complément pour ce que je dis. Ndiyo nduzuze ibyo nababwiye. 1876 niho Ubufaransa bwahaye Amerika ya statut. Niho Ubufaransa bwahaye Amerika cyagishushanyo cy'umugore. Amen. Gifite mu kuboko kw'iburyo itoroshi, mu kuboko kw'ibumoso igitabo. Iyo uri mu nyanja uza muri Amerika ushaka kwinjira New York, iyo niyo statut ubona. Bivuga ngo muri kiriya gihe iriya statut y'igishushanyo niyo cyakwakiraga ngo karibu kaze mu gihugu cya liberté, cy'umudendezo, niko bivuga. Amen. Wabise kuko kiriya gihe nta ndege zari zihari, bajyagayo mu bwato. Bivuga ngo uriya mugore, iyo icyo gishushanyo cy'uwo mugore nicyo cyakiraga les immigrants, abazaga muri Amerika. Amen, haleluya. Mu bakoze iriya statut harimo n'uriya mugabo yitwa Eiffel, ari Tour Eiffel mujya mwumva i Paris. Narayizamutse n'ibyuma, ni etage y'ibyuma nyine kugeza Gasongero. Umu-engineer w'Umufaransa yitwa Eiffel, urumva ko bahise baha izina rye iyo tour. Uyu Eiffel ari kandi mu bakoze iriya statut. Yakoze iriya Tour Eiffel i Paris, Abafaransa birata. Iyo ugendereye Paris bakubwira ko utakwiye gutaha utazamutse kuri Tour Eiffel. Niganaga n'umunyeshuri yavaga iwabo ni Paris, utwebwe twari muri sud-ouest y'Ubufaransa, majyepfo y'Ubufaransa. Hanyuma muri vacances rero amproposa ko tujya iwabo. Uyu rero niyo yantembereje rero za Tour Eiffel, rero tukazamuka hariya hejuru tukajya no kuvisita le jardin de Versailles, aho Louis XIV yabaga, umwami wa France. Uyu rero Eiffel ari mu bantu bakoze iriya statut. Wabyumvise? Yari umu-engineer w'Umufaransa. Hanyuma 1793 numva ko ari imbere iyo statut. 1793 si imbere. Abafaransa nibaza ko ari itariki 10 mu kwezi kwa 11 uyu mwaka 1793, le 10 novembre 1793. Itariki 10 mu kwezi kwa 11 1793 niho uwo munsi bawugize umunsi mukuru, umunsi mukuru w'ayamanakazi yitwa la raison. Wari umunsi wo gusingiza la raison, wo gusingiza la déesse de la raison, wo gusingiza Imana y'ubwenge. Byakorewe hehe? Byakorewe hariya kuri Notre Dame de Paris, irutse gushya, bakaba kiliziya Notre Dame de Paris irutse gushya, ariko ubu barongeye kuyubaka bivuye mu mpano z'abantu batandukanye ku isi,
n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga baritanze bongera kubaka kuko ni ya kera. Abantu rero iyo bagiye i Paris nabo barayavizita naho. Amen. Aho bose rero uwo munyeshuri yantembereje hose tujyamo. Ni kiliziya nyine izwi ku isi yose. Aho niho bagiriye umunsi mukuru wo kuramya nde? Umwamikazi ubwenge. Birumvikana rero ko mu nyuma ikintu babonye ko baha abanyamerika ko umubano wabo bizihiza imyaka 100 y'ubwigenge bwa Amerika, imyaka 100 y'ubwigenge bwa Amerika. Icyo babahaye nk'impano niki? Igishushanyo cy'umugore gisemboriza iki? Imana y'ubwenge. Ibi byose bibereka les réalités spirituelles de ce monde. Bibereka imbaraga zo mu buryo bw'umwuka biyoboye amahanga. Mwabibonye? Mutazi ibi namwe mwajya muri Amerika namwe mukavuga nk'abandi bose, mukemera yuko ari statut de la liberté. Mwabibise? Yitwa statut de la liberté. Ariko c'est quelle liberté? Niwe mudendezo. C'est la liberté de se soustraire à l'autorité de Dieu. Ni umudendezo wo kuva munsi yo kuyoborwa n'Imana. C'est tout. Amen. Kwigobotora ubutware bw'Imana. Ariko babyitiranya ko ari kwigobotora kiliziya. Banyibise? Ariko au fond ko ari kwigobotora ubuyobozi bw'Imana. Wabibise? Amen. None se Abafaransa bo babikuye he? Iyo mana kazi y'ubwenge bayikuye he? Niyo bayihimbye. Oya. Irahari kuva mbere ya Yesu mu Bugiriki. Wanyibise? Amen. Uwaremye amateka y'Imana mu bwinshi yitwa Iziyode, yari umusizi w'Abagiriki, ariwe yanditse ibintu bitwa Theogoni, nguko Imana zavutse. Avuga amateka y'Imana zabo z'Abagiriki. O Hesiode, la Theogonie d'Hesiode. Avuga ko Imana y'ubwenge mu Bagiriki ni Imana kazi yitwa Athena. Niyo hava ijambo Athene. Nujya mu Bugiriki ukajya mu mugi wa Athene, umenye ko witirirwa Imana kazi y'ubwenge yitwa Athena. Wayibise? Byose ni by'umwuka rega. Amen. Nuvuga ngo umugi wa Athene Paulo aragenda mwana. Igice kangahe? 17. Iryo zina rituruka ku mana kazi yitwa Athena. Athena akaba ari umukobwa w'Imana nkuru yitwa Zeus cyangwa Zeus. Athena ni umukobwa wande wa Zeus cyangwa Zeus mu Gifaransa. None se Zeus cyangwa Zeus yamubyaye gute? Murazi yamubyaye? Murazi uko yamubyaye? Yaturutse hano. Athena umukobwa wa Zeus yaturutse muri front ye. Ntacyo babwira se? Aha. Ni Imana y'ibite? Tekereza. Iyo Abagiriki bashakaga ubwenge budasanzwe, basengaga bagatura Athena. Abafungura ubwenge. Ryarembo ry'ubwenge. Ni Athena mu Bagiriki niwe yarifunguraga. Rero urumva ko yaragiye noneho Ubufaransa buvutse nabwo, sibyo?
nago burayifata burayimika, noneho Ubufaransa buhita influensa isi mu bitekerezo. Ayibise kuva igihe cya Revolution Française, amen, bahise bakubita ishoka ikintu cyitwa kumenya Imana. Ayibise bakuraho ibyo kumenya Imana, bimika Imana kazi y'ubwenge, la déesse de la raison. Kuva aho niho haje atheisme, bimika atheisme mu mwanya wa theisme, bimika guhakana Imana, bazamura Imana y'ubwenge. Amen. Ese mubyo niyo mpamvu ugiye mu Bufaransa ntabwo Imana bayivuga ahantu hose ngaha. Imana ifite nimba yavugwa ariwa gace bayihebera mu nsengero. Wese ahandi hose c'est la raison, ahandi hose nubwe by'ubwenge. Uvuga Imana mu ishuri, uvuga Imana ku kazi, ekada. Wese on a chassé Dieu de l'espace public et on a confiné Dieu dans un petit espace yitwa l'église. Imana bayirukanye muri public areas, bati we nugende ugume mu nkuta enye. Byahereye kuri atarikiriya gimukiye 773. Niyo mpamvu umuntu avano ngo arizera Imana, yagera ari kuva mu minsi mike ntakizera Imana, kuko yahuye na Athena, igikomangoma cy'ubwenge bw'isi. Wabyumvise? Haleluya. Yega mbabwira ibyo nzi. Jewe nagiye kwiga n'umukozi w'Imana muri 1993, ariko igihe cyose namaze mu ishuri igikomangoma naracyumvise. Ntabwo byoroshye hariya. Mwabyumvise? Ntabwo byoroshye. Amen. Nibyo bita rationalisme. Iyo bakubwiye ngo ibintu ntabwo biri rational, Abongereza, nuvuga ngo ntabwo byinjira mu bwenge. Mwumvise Imana y'ubwenge aho yaturutse kugeza ubu. Yavuye mu Bugiriki, irarongota iragenda igera muri La Gaule ari mu Bufaransa buno munsi, nabo barayimika, hanyuma bayipasira abandi Abanyamerika. Nibwo rugendo. Natwe tukajya duhura nayo, tuyihobera rimwe na rimwe iyo duhuye nayo. Ntabwo urumva se abasore b'ikigihe akakubwira ati Simana ntabwo biri rational. Nimujya mubyumva, muzajye mubabwira urugendo rwa Athena, ubwe ko mubarusha kumenya n'ibyo bintu ashaka guhagararamo aho byaturutse. Wayibise? Abana banyu bagiye barangurura ngo barize ngo baraminuje bagaruka ati mami, ati ibyo bintu, ati Sunday school ranjyanagamo nari umwana, itari kubu ibyo bintu nasanze ntabwo biri rational. Uzajye umubwira ibi, amenye urugendo rwa Athena, kuko nabyo bazi. Mwabyumvise? Babazi ko abanyabwenge rero babaye rationnel, babaye rational. Mwabyumvise? None bagakandagira bibero yabongeje ari ijambo ry'Imana kuva bari muri Sunday school, mama abafata akaboko ya bibero bakayikandagira ngo bakuze, ngo babaye rational. Mwabyumvise ibi? Mwumvise urugendo?
dufate iminota 5 dusenga Imana kugira ngo Imana itugobotore. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu Roma 12:2 ngo nimuhinduke bashya mu mwuka w'ibitekerezo byanyu. Be transformed by the renewing of the mind. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Kuko Atena yaracengeye mu bwonko, tubimenya tutabimenya, na nibyo bitubuza kwizera k'umwana muto. Na niyo mpamvu Matayo 6:31-34 bitugora kwemera ko Imana ishobora kuza none mu bibazo byawe, Imana ikazana ibisubizo. Kubera yuko Atena yarajampize yazanye akaguru ke gashiramo. Tubimenya tutabimenya. Le Dieu de la raison, Imana y'ibitekerezo. Mwabyumvise? Aho niho twanduriye. Nababwiye kwa gatatu turemera kandi dukurisha imbaraga z'ibitekerezo Imana yahaye abantu, kuko nizo zatumye isi itera imbere. Ariko ibitekerezo ntabwo bihinduka Imana. Imana ishimwe. Ibitekerezo by'Imana n'ibitekerezo yahaye abantu, wanyumvise, bishobora kuba byanegerana ariko ntibizigira bihura. Asymptote. Murayibuka? Amatoro menshi ku isi aguma gusa yabwiriza abakristo, kandi barabwirijwe, ahubwo bakwiye kwigishwa. Na niyo mpamvu bakomeza kuba impinja, kuko ntabwo bigishwa, kandi ntabwo umuntu yabibahora, kuko benshi bashinga amatorero ubwabo, barakwiye kwigishwa. This is the trouble of the church. Icyo kibazo wayumvise? Amen. Niyo muri amasengesho murigishwa, ntabwo mubwirizwa, murigishwa. Imana ishimwe. Bate niyo mpamvu Yesu yavuze iki? Yohana 8. Amen. Were kuri 30 kamanuka aravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba bigishwa banjye by'ukuri, muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Aravuga iki? Mukwiye kwigishwa. Na niyo mu Matayo 28:18-20, naho ubutumire mu mahanga yose muyahindura abigishwa banjye, muabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Dore ndi kumwe na mu minsi yose kuzageza kumperuka. Hano Yesu akomeje gushimangira kwigisha. Bamaze kubwirizwa bigishwe, kandi umurimo wo kwigisha bazigishwa kugeza aho nzagarukira. Imana ihabwe icyubahiro. 5 minutes.